po. Nakaturog tan sa amutan balong. Kung namin no, tidug pa apo ti patalastas ng dagsanggas at nagutod mo gaya man. Nay, your internet connection ko na lost manan. Pagkor kata kita taka on internet connection nan. Memot. Jay, Connected. Okay. aha, ayan, at internetan. Hi DJ. Subli kami ka Aruba. Kaya madama kayo katumduman kaya programa tayo ng paluan. At kami manan. Kaya tatin di may kaduang paset iti programa. Kaya kung natin kiti tumapay apong pangablaw. Hi DJ, pabatay nga pa yung mga nagwagapuhan sa Philip Bakery. Na sila Jay Bangayan, Aga Abaga, at Jomar Kulang. Thanks DJ, pero kasi nga po yung kantang Philippine has the great history according to our geography. Tasaraan namin manong. Philippine geography ka no. Actually, consider dahil kasla Ilocano mo na kang kantaan ta, no, dati kasaran. At daak mo ta, nga nga gore na udi ako, na yung pang oras tayo manong, amin ang karubas, kanguranaan ka da kayo Sir June, kan ading JM. Amom ka di ading LC Bergonya, nga ti agawag ti Sir, dito kan ma'am ka at ag multa. Manumulta na. Ay ka, gumatang ating merienda tayo tulod na dito yung istasyon nga. She is in Hong Kong right now. Listening ko na good afternoon. At kami dito Hong Kong ko na. Katakadakiti dito pa'y apo nga naka-online sa Jebalazio tao. We have Janet Alejo. Auntie Sonia Castillo Santiago. Wow, naka-online ni ating Sonia Elaine Rosendo. Ni Elias Evelyn Villanueva nga tata. Ni manang Mel Italiana iti Burgos nga DJ Lebanon ito ta. Michelle Gavino. We have of course tagati na ibagamit at tayan. Good afternoon kada kayo. Naimbag nga malami manang June kinating game kablaw man tinang ima sa pangal daw ni Flora Ines ti Bugalyon Property kung kablaw Aljon Ines ti Kadaratan Bakara Ilocos Norte. Kita man nga kanta niya sa natang badlaw ni babae. Magayaman na, manong. Talaga mga nagitang request ang aruda. Patganda man dito nag-request ti Philippine Geography tapos medyo mabaliwan iti kwada ti unag ti salimu o ti Ericon. Ngarot ka ba may isang native dance? Itiin ka, may pahay ka na kayo. Kumala timeap. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city that is known from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque. From the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, and we add three islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon, then down to Visayan Shore, famous with sugar, coconut, and corn. Ay, Cebu, Mactan, Mandawi,
ay, Bohol Samar Leyte, ay, Iloilo Capiz Aklan Antique, Palawan Negros Bacolod, Siquijor Dumaguete, and now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukidnon, Sambuanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Ilican, Osamis, and the three provinces of Davao, Davao Sol Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawitawi, ay, Philippines has a great history. Ay, Manila is the capital city. Ay, tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. What is that? Derecho! 1521, when Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night across the big ocean until they saw muli Masawa Island. Magellan landed in Limasawa noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastila gid at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahawawan met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them, everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered this man to camouflage. Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the parol began at dawn, bows and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried, "Oh, mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Still my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan, long time ago, ladies and gentlemen. Ako'y probinsyanong dukha, ayaw ng Maynila, ang naging kapalaran, kahit isang tuka. Ang una kong trabaho, talagang nakakahiya. Istambay ko'y lalo man namumulot ng kandila. Yan ako ay Sunan pang November 1 dahil sa kandilang iniipon ko. Ibininta ko sa Binondo, nabili ng tigotso ang kilo. Ang hirap pala ng negosyo na pinupulot sa may sementeryo. Ang naging bahay kong bungalow ay laging dinadalaw ng bulok. Okay, once again na po, naimbag ato tayo amin kat ato iti text messages nga kami mabasa kat partakan tayo bumasa ta medyo kababain kada gito'y
nag-text. At ay pagkaldo yung Kuya June na natin JM pa-request mo, ay kanta nga Inkaman, isagdo kinila kay ko ismi, Janet Manuel, iti Arabia at Cordon Isabela. Hello Kuya, kablawan na kami man dito parang kay Laurel Cordon, Santos family, nga madama nga mga aldaw, dito Sirok, Tikawayan, Apo, tikat na sit dita. Thanks Kuya, ni Scarlett dito ay kita mo at hang Ilocano tinagan na Scarlett. Napingay, nag-answer malan. Medyo kahit may pablaak, mas kinasin mo na. Okay, good PM Kuya, request naman ti Philippine Joker. Aynol Pasan, kansyon min kabsa. Sigurado nagsala na kita. Ngarot, may sabi nga pang blaaw. Nauli mo ba? Nauli mo na kita text na subli. Naim pagkal daw yung apo, pakablaman ni Uncle kan siya nga bangmangan. Iyan na apo, itibugal yung proper Ramon Isabela. Iyan. Okay, good afternoon mga kanin balong JM. Laragsak tal daw tayo amin. Tataman ti 97.7 Radio. Akablawan nyo man ating Emelita Posillo, Iniego kan Marlon Montemayor. Tinda pa nagkasangay. Panaghandada And happy anniversary kin Manong Romy Asprer. And ating Luz Padasas Asprer. Palsinitatang man Kuya. God bless Kablao from ating Sonia Castillo Santiago of Bologna, Italy. Bologna, Italy, whatever. Okay, nagindi pa ito mga pangablao, walong. Hello, naimbanggal na yung Manong June ken John Mark. Nagas ka man dyan, sikat baknang ko. Thanks po, it's me Rosalie ng Alicia. Kapaya, taga-touching ka. Di ka sa nagdigos. Sisikan sa. Nasapa nagdigos. As early as... Ano oras? 6 a.m. Ureno naladawak. Naladaw ta ko na kumata. Doha tagay nga nagawit ka. Tsak tinagmaneho nga nagawit. Nakaturog ka. Manipod Rojas, Ingana Ramon. Siya nag-try. Siya mo di tabok, Ingana Rojas. Gudwatan. Talaga mga partners. At Sunday PM po mga idol. Pakikablaon na kami dito. Kagkilingan, Cordon. Pakikansin nyo man dyan scooter, isagod ko ti amin nga atas sakyan na. Ay na, saksakayan na nga motor. Mayat sa hey, thanks po. Asan po ng Cordon. Okay, isa rin numing ordatan, Apo. At isunatan nga na paulwan na scooter. May paay kadagiti lalaki nga at ati scooter na. Nadang ti Mio na. Mio, MX. Mabalin nga lugaran anytime. Adadamulag kada na buntog kada na partak at taken ka na bang pairiyag. An-anwin di TMX nung kuntarang may kumuntaman. Luraw sar pabaraen pa'y sangko masagayan. An-anuhan tay dakal abig pa'y matangan kan nga kay kayan tas lamasat ag pa'y tasalang. Sumaltakan dito'y bagik, scooter lang na nagbasit. Lalaingen tiyag kapit, idanon katingkat langit. Magnek kalagit nga agsakay, tanong ma-flat ay katkumbak. Payuray scooter nagseleng ket nagtibay. Scooter uray ka lang, pagtiger-tiger uray bating ay anyan anag tungker. Pintan nagpatiwar-war. Scooter uray ka lang, pagtiger-tiger uray bating ay anyan anag tungker. Pintan nagpatiwar-war. Kita di balay, the Ate Maricel, again, Delia, again, Amin, nga family Martinez, requesting from Manong 7 inches. Thanks, Manong, from Madeline. An-anwen ti TMX no, kuntarang may kumugtar mo. Duraw sar pabaraan pa'y sangto masakayan.
Anan tay dakal abi pag matangan kang kay kayang kaslama sepak pay kasalam. Sumalta kan dito'y pagit, scooter lang ka nagpasit. Lalangan tiyak kapit, itanong katinggat langit. Mapnek kalagit nga asakay, tanong nga flat ay kat kumbak. Payuray scooter nagseleng, ken nagtibay. Scooter uray ka lang, agtigo-tiger uray bating. Ay anyan anak tuker, intan nagpati war-war. Scooter uray ka lang, agtigo-tiger uray bating. Ay anyan anak tuker, intan nagpati war-war. Scooter uray ka lang, agtigo-tiger uray bating. Ay anyan anak tuker, intan nagpati war-war. Scooter uray ka lang, agtigo-tiger uray bating. Ay anyan anak tuker, intan nagpati war-war.